anak-anak mau punduh di depan. Oh. Yang drune-drune mau punduh dini. Bajang-bajang mau punduh dini. Yang ibu-ibu mau punduh di belakang. Aja. Niang-niang mau punduh di itu niang-niang. Ngomplek niang-niang. Ngomplek. Halo niang. Kenapa gitu? Kenapa? Pangaluan urde. Adi Yang anak-anak apa urtane? Apa? Tanggal kuda mulai masuk. Dugane nyen juara 1. Ortan anak-anak. Anak-anak. Yang drune-drune Engen. len ortane. Engen dong. Dia ada tajen. Dia ada cekian. Drune. Drune. Yang bajang-bajang len. Nyen. Nyen tunangane Jani. Nyen mitrane. Tadi mitro mau mah. Timpal artinya. Oh gitu, kadang mitro-mitro lah. Tuh, bajang-bajang. Benar. Yang ibu-ibu len. Mandi ibu. Aji kuda beli kamen ATBM grade A. Apa tuh? Kamen ATBM. Oh, nih jadi itu. Benar. Oh, patuh. Ada emen jangan nganggo masih kamu apa dan ATM tuh? ATBM. ATM. Kapan yo mulu, kapan main yo len ATM yo. ATM bersama. Kita yang ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Ji kudu beli es poci. Apa? Es poci. Es poci, tas moji, teh poci. Tuh ibu-ibu, ya niang-niang len ortane. Engen. Nyendogen nyamanin nu hidup. Tuh ani umur 80 sampai 70. Ani umur Ani 70 sampai 80. Ani umur 90 sampai 100. Len ortane. Engen. Bengong kena jak dulu. Ada nang 30 menit bengong. Bukan dong? Kotakon cepok. Engen. Cinyen. Lamun ane umur 100 ke atas, sing nyidapuin ngomong. Adi ya? Oh kene sep. Mesek-sek didak sinuling ge. Mesek-sek didak sinuling ge.